هاتنا تیرۆرستên داعش بوو ناوەڕاستە عێراقê bi taybet parêzgeha Mosul û derdorên wê nehametiyeka mezin bi ol û mezhebên cuda cuda durust kir. Nûnerê bizava Demokratiya Şûriyan li parêzgeha Dûkî ji amajî bu yekê diketin ku vegerandina awareyên wan yên ji Mosul hatîn dê zora bi zehmet bîtin çûnke kîşên siyasî û îdarî li wê parêzgehê edber dewamin. الميسل بخو مركز ميسل جلك نماين يعني هميد دركف يعني رجاك جلك كامل الميسل همين كل الدهوكي وربيل السلمانية وكركوك والبغداد عندك خلق نكت زفريد بس نا او شوية كو بزفر نشين جيانا كي جلك زحمتها بيشتي افهمي قندو باجيرة هاتين خراب كيرن زفرين جلك نخوش انا بس بو موضوع جيانا كا بخوشی موضوع کی سیاسی لازم بیاد چاره سرکرن کو اف دفره نهتا جارکاتی وق بری داعش لازم سیستم گنی بوی بیاد دان چو سیاسی بید یا اداری بید یا اقتصادی بید. اگرچه شنگال ده نهاده هاتیه پاقشکرن جه تیرورستین داعش لی بگوتنا چاودرین سیاسی کو جبرکیشین سیاسی نوکل شنگال هین آوارین و نخوازن بوی آوایی بچنه سرمال و ملکی خواه او دخوازن دبروان تناب بیداکو بشن لبجین. اوان گرچه و آلوزیت سیاسی بتایبتل دورت ازدینشینان ازید خانه ولی که خلک ازدی گلکی دو دل وگرت جه خواه تایبتی نوکشی اکن بری خوب دین پشتی هاتنا حشد الشعبی بو باشور شنگاری او دوره همون رزگارگی تقریبا نوکا یک بوست عرض ازدینا ما دست داعش دا بس خلک ازدی همو آواره و ناگرت بو چی يعني دبر ازدخان هات دابشکرش روی سیاسی روی سربازی و نیوکات سه چهار پیک هاته آندا او پیک هاته جیان اولانه جی دیتا زنین کل سال 2014 تیرورستین داعش پارێزgeha Mosul dagir kirin û li dîb da dest bi serqeza şingal dagirt û bêsadan ji xelkê wê komelkûş kirin û bêzaran jî aware û derbeder kirin. Lê ewa ta niha cê nerehetiya wan pitir ji 3500 kesên Kurdên êzdî mayne di dest Daeş da û çarenivîsê wan diyar nîne û ji ber kîşên siyasî li parêzgeha Mosul û qeza şingal tanûke wekû pêdivî xelkê van deveran qesta cihên xwe nekiriye. Nijar Mihemed Kursat News Duhok.